Kinai kai SSA hanya kasi ke arhui terek hadian kilawan yang kendo yulat ke jelau setiap pal malik ban pak tu kelar halo ke jingsap kuman jaka sarkar ban sio pendam no ikut tulap ke jangki ke berangsa san benai. Presiden kami kalia SSA School Association ke jini kendo yulat ke jelau ulang bakalong ke basiso nama ulah paktin ya menteri rang ba ke jelau Konrad Kesangma ban sengap ya ke jing kinai kai paulat ke jelau la kularu ban rai kani ke kubur jaka sarkar pedeng banai ke first installment jaka tulap jangkinai kai SSA. Do you honorable governor akapor kharwe beji. Ya kani ka jingi kendo jungi but honorable governor ila yo pan address ikini ki artli kimat jingdawa jungi. Kata kalong ka 5 months pending salaries jungi. Kata jung last financial year 2021-22 namatau gnai February and March but current financial year jung gnai April, May and June. Kebaar enhancement nani ban penkiu ya ka salary ke paro kinong hikai SSA hapo jela Meghalaya dipatrei hapo jeng ka scheme samagra shiksha abien. Kala don ka jingi keren ka paslem hapreng jungi badi honorable governor. Hadin ka jingi keren, hadin ka jingi PNI, yakini ki court isla ki documents ki bana kaliang jingi ngidon ban PNI hai. Na kaliang jong ila paap yengi support ki kamera yong ba up support bana kaliang jungi in sale ya kapadon kam ban ye keren ba siam. Te hadin katugani por ila court biang yengi ba ili yetho ba ila yo ban ye keren ba di CM Madun Brom jungi isar Konrad Kesangma bayamenta imdon hapo Shillong idon support tura bat lasai begin sawan pai seni Shillong tiong layo ban ye kren bat ila pta ye honorable CM bamar ye poi Shillong idai ban khot ye kren no yengi marmar bakan don kata dialog hapreng jongi bat honorable chief minister hak bai dai bat kini kimat jingdawa jongi artli hangi ba ila ongro ye honorable CM ba ikwa ba kani kakam kanlong settle one for all imkwa shu ban yo ba kinong hikai SSA kidang hap yang ban mi susurok nang kanta ka salary ka jongki ka baar ye honorable governor ila yethu hangi bala shai in Sudan ha New Delhi kamata kiwe kam ba ila airo yengi ka assurance bana kaliang jongi in yekren bat ki bor ba dei page ka Ministry of Finance pat kumjuro ya ka Ministry of Education Government of India nak panta ban expedite ni ban pengkroy ban pelai ya kan ka song pisa kepada ka ad hoc installment bat ka first installment nak panta ka jela Meghalaya jongi nak panta new financial year uba menta arjar arpulai tinggi penpau ka jengu ye honorable governor balila shimkia ya kan ka jingkerpat kepada kalian jongi kinong hikaya SSA ngila pensngau hakmat jongi tikani kalong ka outcomes kaba mi akajing kendo jongi baru governor bat menne ngila don hadin kajing kendo jongi baru governor ngila don ka general executive committee padahakani ka committee ngila yatay sibun kimat kawai na kimat kabangilya kren kalong ba towan akajing kendo jongi bat honorable governor kalong positif ngin empat call off yakani ka agitation ngin ang ihang ni ngin up salashay ngin up ya kata jingkot ya keren kajong honorable chief minister Konrad Kesangma laban sim ya karai ka pakhado langin call off tani langin dang continue ya kanika peaceful indefinite harna jongi tikumba kalong himenta ya kanika indefinite ya kanika peaceful indefinite harna ngindang ya continue hi kumba kalong menta